I pozdrav svima ljudima, ime Dino sa kanala DCG. Danas ćemo igrati Happy Wheels drugu epizodu. Znači ljudi, ovo je druga epizoda Happy Wheels. Imamo koliko? 10 subscribera, nije 10, 8 ili 9. Ovdje sam odmah poginuo. Znači igrat ćemo Happy Wheels. A sad kako... Vraćamo za sekundu. I evo ga, vratili smo se u novoj mapi. I... A daj, malo palo. Inače, bolestan sam. Nema veze. Moramo snimiti klip. Znači imamo 5 klipova na kanal, 6 klipova. Ovo je 7. klip. Imamo negdje 9 subscribera, ali mogu ja ovo smora. Imamo tako, znači početak je težak. Ne. Daj. Ne možemo past. Ne bi trebali past. To. Ajmo. Evo ga. Ne. Ajde. A uspjet ćemo. Ajde. Evo i ove najgore. Da mi kačke. Jao, preživjeli smo. I pobjeda. Evo ga, vraćamo. I evo ga. Nova runda. Sine, jes dobro? Jesam, tace. Kako ćemo sad ovo probiti? Evo ga. Sad je deblje. Evo ga. Idemo dalje. Znači ljudi, imao sam kanal, možda neko zna, It's Penguin. Dakle, ima oni sad koliko? 787 subscribera, ali jednostavno htio sam da otvorim drugi kanal. Da li je ovo moguće uopšte? Malo smo ga razbili. Ajde, skoč. Evo ga. Uspjeli smo i ovo, vidimo se za... koga ćemo ovdje uzeti? Hajmo ovog. Auć. Daj mi bod. Evo ga, uzeli smo jedan bod. I mrtav je. A mrtav je. Uzmi. To. Hajde, uspjet će. Živ je još. Nije mrtav, ajde, molim te. Vidimo se. I evo ga. Tatice. Pazi, imaš dijete u autu. Bogve. Ovo je... Hajmo mi ponoviti ovaj level. Kako ćemo mi sad ovo proći? Možda ovako? Evo ga. Znači, prošli smo. Ajmo. I jolovo pobjeda. Razbili smo WC šolju. Klozetsku šolju. Eto ga. Pobjedili smo, vidimo se za... Hajmo da uzeti dedicu. Ajmo dedice, pičić.
Au, šta je nam se desio, dedici? Ne, koč! Ode on. Hoćemo pobjet? Au, ovo mislim da trebamo do kraja. Ništa, deda. Ajmo jačeti. Daj. Sad poginuo čovjek. Ajde, aj molim te. 50%. Moram otići na 100%. Ajmo ponovno. Dedice, aj, molim te. Ništa, vidimo se za sekund. I evo ga. Au. Mislim da bi trebali ovdje ući. Nismo na vrijeme. Au. Nazad, ajde nazad. Let to. Šta sada bude? Au. I evo raz. Kockice. Ne vidim for. A da, ajmo. A evo je pobjeda. Ovo nije bilo teško. Šta je ovo? Lol. Da, evo je bez level. Vidimo sljedeću igru. Šta se ovdje radi? Ništa. Ajmo u sljedeću rundu. Ajmo ovdje ući. Evo ga. Daj uzme. Evo ga. Tako? Ode. Noob. Ajmo Justin Biebera. To. Ali moramo pro. Mislim da je to neka fora. Ajde, uzmi je. Što ti uzeti ove lopte? Evo ga, uzeo je jednu. Sad veliki. Ajde, Biber. I ode Biber. I ode ovaj guda. Ništa, nema za se. I kakav je ovo? Level, a nije nam ništa. Ne može nam ništa biti. Ipak može. Ajmo izbjegni sad, sve. To. Fate nas ovaj. Ništa. Idemo ponovo. U glavu. Sire, je spreman. Sine, je spreman. Tace. Čuvaj se. Koliko krvi. Daj. Ne znam kako ćemo ovo da pređemo. Idete i mene uzeš. Mislim da ja sad znam foru. Ne znam foru, ali znam da su me u glavu. A kako sam prešao prvi put? Jel prvi put bilo? Evo ga! Ufati mi dijete. Sad sam i ja se rasuo zbog njega. Čuvaj se! Ništa nam nije. Ništa! Ufati se nas.
Au, jesmo mi otišli? Ajde, molim te, ne. A daj, nisam ovako htjela. Oj Bože. Aj, probat ćemo još 3 puta i šta bude, da bude. I ne možemo dalje. Još 2 puta. Nemam više snage. Možeš ti to? Ne možeš ti to. Evo, ovo je zadnji put. Evo je zadnji put u ovoj epizodi. Ako prođemo, radimo još i ništa. To je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da ste uživali. Ostavite like, share i sub naravno. Au, kako... Hoćemo sad uspjet? Nećemo. To je bilo to, vidimo sljedeći epizod. Ćao!